деле ушул бөйрөк оорусу менен чалдыгып азыркы учурда мына гемодиализде жатат, ооруганына көп жыл болуп калыптыр. Өзүнүн 4 баласы бар. Биздин максат ушул берешен адамдар менен ооруган адамдардын ортосундагы көпүрө болуп берүү. Менин кызылым ушул бүтүн эңгүүсү. Ар бир бетеги бешенесин ар кандай нерсе жазган экен, биз ошол эңгүүнү сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Атама операция жасап аябай окуганда акча керек экен. Анан өзүбүз чогултууга дарамедибиз жетпейт, ошол себептен бүгүнкү күндө ар бириңиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Ошону чогултууга сиздердин чоң жардам сурайт элем. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. 2020 жыл 24 май мынакей Каракөл шаарына караштуу ылдыйкы постто турабыз. Кудай буйруп мынакей активист Каракөлдүн жаштары чыгып атат, поколение болуп очередке туруп чыгып атышат. Эмне үчүн чыгып аткан болсо, бул биздин Байыш акебизди билесиздер, видео ролик чыгарганбыз. Байыш акенин 2 бөйрөгүн алмаштырыш керек. Бул сумма если бир туугандары донор болуп бере турган болсо, $20,000 $30,000 чейин кетиши мүмкүн. Если башка донор ала турган болсок, ал $40,000 чейин кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз элден жардам сурайбыз, берешен адамдардан жардам сурайбыз. Байыш акеге жардам бербесеңиздер болбойт. Анткени Байыш акенин 4 баласы бар. 4 баласы бар. 4 баласы үчүн жардам берип коюңуздардан өтүнөбүз. Мына Кудай буйруса бүгүн балдар чыга турган болуп атат, мына күнү түнү тура турган болуп атышат. Анан биз Мүрөк коомдук бирикмесинин балдары жетишпей атабыз. Анан бул жакта Беки деген үкөм чыкты. Брат, мен иштеп берем, жоопкерчиликти өзүм алам деп. Кудай буйруса ушул видеонун астында Бекинин номерлери болот. Кимде ким поколение болуп, мен Каракөлдүн жаштарына кайрылып атам. Поколение болуп бөлүнгүлө ушул маселени чогуу чечебиз иншаллах. Биргеликте көптү көрсө көл болот дейт. Мен Каракөлдүн жаштарына ишенем жана Каракөлдүн жаштарына кайрылам. Келгиле ушундай кыйынчылыкта биргеликте ушул Байыш акебизге жардам берип коелу. Бекке чалып, очередке туруп, сооп иштесеңиздер болот иншаллах. Кудай буйруса мынакей кимде ким ушул видеону көргөн болсо бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Assalamu alaikum. Ben oğlan 2 yıl oldu. 2 yılda da doğru bir şey yapacağım. Ben şu her zaman saraya var. Her zaman doğru vantı itibarım var. Çoğu tabii ki böyle. Sıradan kötü falan var. Kötü yaş. Gençlerin işte yaşadı. Sol ortak vakti itibarım var. Genç olduğum için bazı sayısız işlemler aldım. Aydan geçip nereye kayırmıştım, geçeriz, mürekkep ballarına kayırmıştım. Bana yardımcılar verir ister. Orada özellikle ayağı verir ister. Şuradan anlıyor istedim. İşte cevizdesin. 20 yaşından beri kıskat işleklerim okulda. O işte yapıyorduk şu. O şekilde oğurup kaldım. Şu 2 yıldan beri öyle olmayayım. Takmışlar ama bazı sayıp gitmeyeceğin sol olacak. Hiç bolu verir takı. Bu işte muhabbetlerden aile yok. Bunlara da zaten böyle. Şu Cuma'da 3 yol gidelim. 3 yol alalım. Şimdi bu kadar gözlerim bütün bir yakın olup kaldı şu. Bütün üstünde Gezildi. Şimdi yamatam dedim oraya gelip kan yaşlı sirkülasyon boyu Paris'ten bırak bak koydu altı Paris'te. Şu muhtemelen şu değişiklik ülkelerden 2 yıldan beri. Yaxşı bir yok mu? 2 yıldan beri var. Yerine kırmam dedi. Bir tuğanı yerler belirli. Ayağı olacak ama var karım yaş var.